yimi nesabatha ibenhle kwabangcwele thaba kaSambuthi ubingelelayo ekseni kuyisabatha mhla ka 25 January 2025 25/01/2025 ekseni kuyisabatha sibingelela indawo ngeendawo la ulalele khona mlaleli siyasho sithi sikhumbule kuphakameni ungakhohlwa ke ukuthi sikhona lapha einkundleni zokuxhumana sikhona ku WhatsApp 06876499969 06876499969 isikhona futhi lapha ya ku app yethu ongayithola lapha ya ku Play Store app leyo ye Inanda 88.4 FM uzoyithola ku Google Play Store usithole lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni usithole ku YouTube usikhumbule kuphakameni indawo lezi sitholakala kuzo siyabonga komdala weinsuku osigcinile saze saphinde sahlangana futhi njengoba sasicelile sathi uma inkosi ivumile siyawuphinde sihlangane nakho ke ivumile sahlangana futhi namhlanje siyacela ke ukuthi konke kuhambe ngendlela noNkulunkulu abe khona kanye nathi ngenhlanhla enkulu ke namhlanje kina umshumayeli umshumayeli uSpiso khona umfundisi Jesse Mhlongo khona ake sibingelele umshumayeli. Ngiyabonga Sambuthi bingelele ubalaleli eNanda FM la iphimbo layo lifinelela khona nami ngisho njalo imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Hawu amen siyabonga namhlanje sithi 25/01/25 kanti kumaNazaretha futhi 25 umhlangano wamakhosazane umhlangane omkhulu ophinde wazoba ngonyaka ka2025 kuvala umhlangano kaNkuluNkulu obungenyanga kaJanuary kuvala umhlangano wamakhosazane azovala ngisho umhlangano hayi mkhulu lo January lo sibonga kakhulu komdala weinsuku osigcinile ukuze sihlangane bingelela mfundisi. Mina sabatha ibenhle kubo bonke abangcwele siyabingelela estudio sibingelele kuzo zonke indawo sihleli phezulu kwentaba ingqwaqube sanibonani. Siyabonga kakhulu. Mshumayeli ngabe ngisachitha isikhathi kade ningekho amasonto amabili ake ngizwe ukuthi usiphatheleni. Ngiyabonga Fuka Sambo. Ake ngiqale emuva kungemuva kodwa kuyikho sedlulele entabeni sisuke esikhumbuzweni senkosi ilanga asasho lutho thina ngoKhisimusi lo wezwe lonke womhlaba wonke asasho lutho ukuthi uShembe wathini ke yena ngoKhisimusi nathi sesigijima nawe nje uKhisimusi kodwa kukhona uShembe akusho ngawo wathi ke uShembe ngoKhisimusi sakhohliswa angiliphinde uthi uShembe sakhohliswa ngoKhisimusi ngokuthi uJesu wazalwa ngoKhisimusi. Angazi noma kuzolaleleka kahle yini kodwa kuzolalekeka ngoba wonke umuntu noma ungaliphi usuku loKhisimusi baye esontweni uthi uShembe cha uJesu akazange azalwe ngoKhisimusi. Thina ke singamaNazaretha uyasitshela ukuthi hayi ningazihluphi ngalento egcwele umhlaba wonke usanda nezwe ngayihluphi ngayo. Usethi ake sivule incwadi uJeremiah 52 sizwe ngendaba yakhe yalo 25 kaDisemba ukuthi wawu kade uyini. Jeremiah 52 verse 30 kuya ku 34 verse 30 kuya ku 34 ngonyaka wama-23 kaNebukadrezar uNebukadnezar induna yamaphoyisa wathumba abaJuda abama-745 abantu bonke babe izinkulungwane ezine 4,600
Kwathi ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokuthunjwa kwabo kukhona kubo uJehoyakim inkosi yabaJuda ngenyanga ye12 ngosuku lwama-25 lwenyanga uEvil-Merodaki inkosi yaseBhabhiloni ngomnyaka wokuqala wokubusa kwayo waphakamisa ikhanda likaJehoyakim inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni wakhuluma kahle kuye wambekela isihlalo sakhe ngasenhla kwezihlalo zamakhosi aye nawo eBhabhiloni waphendula izingubo zakhe zetilongo ngamanye amazwi waguqula indlela agqoke ngayo wahlala wadla ukudla phambi kwakhe izinsuku zonke zokuhamba kwakhe ukudla kwakhe njalo waphiwa ukudla yinkosi yaseBhabhiloni imihla ngemihla waze wafa uthi ke uShembe kwakunjalo-ke kwakukhululwa nje umuntu othize hayi uJesu ukuthi wazala usethi ke uShembe ngizonenzela okwenu nini useyabheka ke incwadini lezo okuthiwa thina akasiyifundi uLuka 1:26 sikhuluma ngoKhisimusi la Luka 1:26 ithini ngenyanga yesithupha uJune ingilosi uGabriel wathunywa uThixo ukuya emzini waseGalile othiwa yiNazaretha entombini emiselwe indoda igama layo linguJosefa lendoda wendlu kaDavide igama lentombi kwakuMaria zoma lapho nje ngeke ngiqhubeke niyayazi le ndaba ukuzalwa kaJesu basibaleni ke manje inyanga yesithupha kuthunywa uGabriel uthunywa entombini uMaria unina kaJesu inyanga yesithupha uJune asiyibaleni siyibona ukuthi ziphela nini lezi insuku June inyanga yokuqala uJuly August yesibili September yesithathu October yesine November yesihlanu December inyanga yesithupha January inyanga yesikhombisa February inyanga ka8 March inyanga ka9 sakhohliswa usho njalo uShem sakhohliswa ngoKhisimusi kwathiwa kwakuzala uJesu njengoba nje wonke umuntu makuKhisimusi uyabusa uyadla kwakunjalo ngalo 25 kulezo ntaba kwakudliwa kubuswa ukuthi awu inkosi noma amaJuda wathumbile kodwa inkosi yamaJuda ikhululiwe yona yadla yaze yafa kwabuswa ezweni uthi ke uShembe hayi nakhohliswa akubanga njalo ngizonenzela mina wenu siyakuwona uKhisimusi wamaNazaretha March 10 kule nyanga uJesu azalwa ngayo March sambothi inje indaba angazi ukuthi umhlaba wona uzwa kanjani kodwa sakhohliswa nazi incwadi ziyavuma ukuthi inje le ndaba manje ke uShembe lo kuyacaca njengoba ngihlale ngisho kulombhobho ukuthi uma umhlaba lwesibu ikakhulu amakhono njengoba ekholwa nje amakhono uma ayefuna uNkulunkulu amakhono uma ayefuna uNkulunkulu ayefanele ajabule uma kufika uShembe ngoba wafika nokukhanya ingoma yama-51 inkosi iza nobuso ebusweni bomhlaba lokho ngokushokho noma ngaba abafundisi bayakwazi ngeke bakukhuluma ngoba enkonzweni zabo boxoshwa iqiniso libekeke njengoba linje uShembe wafika ke ngoMarch 10 1910 njengoba sikhuluma sithi 1910 1976 wathini uShembe sisho njalo lana sambuthi washo njalo kwathi sakhohliswa thina ngoKhisimusi hayi siyabonga Mshumayeli hayi nento useyilungisile umfoka kaMncango la uKenon
sonke inopho hayi ke makhona ukhona yonke into yalunga hayi sengeza ukuthi hayi ke sesikhamba ngendlela izingenile izinto egiyeni ngangihlupheka ngesonto edlule ningekho manje ngibamba ngala yithi ngibamba ngala wayilalela umfundisi kuphunyuke ngala ngibambe ngala kuphunyuke ngala sasilalele ngangizwa hayi manje yabona ngingcono ukuthi isikhathi ngibamba ngala uyakhuluma omunye ngala akuze kuhlangana izinto manje hayi kufanele uyakhuluma ubamba ngalana kuyaphunyuka hayi ngivele kube inkingi hayi nakho kuyahlangana siyabonga indaba yakhe isimusi sesike sayikhuluma kakhulu umfundisi sayikhuluma kakhulu kodwa ngiyafisa la mntakaSambuthu ukuthi ngoMeyi besikwa Israel like ke sikhulume ngokudatshulwa kwezwe safika kuyiphi isizini ngesikhathi kuMeyi kwakuyihlobo kwakuyindla kwakuyihlobo sifike kwindla yini kwasehlobo safika kushisa siye kubanda la siye kubanda manje mawusubheka siphambaniswe nazo zonke izinto ngoba kuthiwa abalusi babethatha izimvu beziyise kwenye indawo ngoba kwakunjani kwakungekho utshani kusebusika lento ekhulunywa abantu musubhekisisa sididwe ngendawo azalelwa kuyona sabe sadidwa ngesikhathi azalwe ngaso ngoba bayibona nenkanyezi babehleli belusile babangeke baluse ebusika babelusi no ekudala beluse phela babekwelinyizo babengekho ekhaya ngoba babungekho utshani babungekho kwakuyisebusika ekhaya manje na-ke sifike thina kusuke kuyisehlobo ngoDisemba kushisa ngale manje angithi bathi bona uDisemba kusuke kunjani kusuke kushisa la nakuthini manje iyaphambana-ke iyaphambane kakhulu kodwa-ke asikho kuyona kakhulu sisekuthenini la iqiniso lithi ngenzela ukuthi bazi abantu khona abantu asebevumelana nabanye ukuthi leli gama elithi Jesu alikho thina uShembe usitshelile indaba kaJesu wathi khona uJesu akaze sitshele elinye igama ngakho-ke sithina sikholelwe entweni eshuwo uShembe silandele yona ngoba silandela izwi amen ngoba silandela izwi-ke angazi noma singangena yini hayi awufunda abasekorinte besibili 11:4 abasekorinte besibili 11:4 ngiyakule oyishoyo manje siyadlula nje siyakhwaphiliza siyadlula kuyadlula 11:4 eke siyifunde sesiphezu kwayo ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu omunye uJesu esingamshumayelanga noma namukela omunye umoya ningawumukelanga noma elinye ivangeli eningalamukelanga nikubekezelela kakhulu nakho bengifuna la ikhona omunye uJesu omunye uJesu ochaza ukuthi uPaul uyachaza la ukuthi kuzohamba khambe kufike abanye balifundise ngomunye uJesu hayi lo thina sanifundisa yena uthi ke ninomkhuba ke nini ukuthi umuntu mayinifundisa into engeke niyamukele kakhulu ngiyakule oyishoyo umfundisi kodwa soyikhuluma kahle ngelinye la kodwa uPaul ayishilo wathi khona beza nomunye ndo sekuqalile sokukhulunywa ngomunye sokukhulunywa ngomunye manje manje omunye lo wazalwa ngoDisemba 25 akuyena lo njengoba ethi uPaul khona omunye abazonifundisa yena angithi weprofeta naye mase musubhekisisa lapho la siqhamuka khona la siye khona amathuna bemabili kanjani
elinye kusondelo kulona ulibuka at a viewing point elinye kuyasondelo sangena phakathi kulona safike saguqa kuthiwa ke wayelelela kodwa manje inkinga ngicabanga ukuthi lali semqoka itshe lakho walibona itshe Akuzange ngibone. lali semqoka itshe elasuswa Yilele sibile netshe. Lele singa ngoba mina ngangifuna ukubona itshe ukuthi lingakanani itshe lasuswa zingilosi ukuze ngikholwe ukuthi ngoba uArmstrong ukhuluma as if wavuka in person mevuke in person kufanele itshe lanele ukuqhukulwa abantu abaphila enyameni ngoba uthi uArmstrong encwadini ayibhalile usikhuluma about resolution was not on Sunday uthi ibanga lokusuke la ayilele khona kuya la futhi khona abafundisi liyibanga leinsuku ezine kuhanjwa ngonyawo uthi uhambe ngonyawo uthenzela ukubona ukuthi lo muntu uvuke ngokomoya nomvuke ngokwenyama uthi uhambe ngokwenyama uhamba insuku ezine meaning wavuka in person ingakho mefika kodwa wangena njengomuntu kamoya kodwa le ndoda uThomas ethi ngeke wena ukwaziwe ndoda akusivezela amanxeba wawaveza amanxeba wafaka umuntu enxebeni uyalibona idistance esayihamba ngebhasi usuka eJerusalem eJordan manje ukuthi ingakanazi ahamba acishe koshona ilanga sahamba la eJordan usuka eJerusalem nje eJordan manje uyayibona le ndawo hayi ngeke sahamba sakhathana hlasi manje lento esikhuluma ngayo manje sikhuluma ngento esife sayibonile sashaqeka indlela engaphezulu kokusuka eThekwini eMaritzburg ayi kude kakhulu uqinisile impela lihamba ngempela ibhasi akho traffic lapha lihamba ibhasi 2 hours ngeke ufike eMaritzburg 2 hours usukade wafika udlule kudala ngomnambili sokomnambili yabona ukuhamba endleleni uze woma sicela amanzi sasibekelwa amanzi efrijini elikhona ebhasini ukuthi siphuza amanzi manje kodwa uma uyifunda le ndaba eBhayibhelini ngathi makhuluma ngeJordan wabhabhatiswa la eJerusalem ngathi yonke le ndlela seduze hayi ziqaqene kakhulu lezi ndawo lento ugcina usuyibuka ukuthi indaba kaShembe isondele kakhulu usizini likaJesu mubuka obonjeni bese ubuka kombazini bese ubuka lo muntu kuthiwa kadlile uya emkhayidini uyahamba ungahamba usuka obonjeni wehla ushone phansi mushona phansi ufika phansi uya kambazini mufika kambazini wehla uyahamba kanjani endawo ngenyama uyahamba kanjani endawo le ihambo lukaShembe lokugcina lufana exactly nohambo wama usubheka icishe ilingane naleya ndawo esayihambayo indawo yokusuka obonjeni usuka emkhayidini noma ngabonanga ukuthi distance ithini kodwa uma ngibuka nje ngehlo ngoba ngikhumbula uma usuka obonjeni ushona phansi kombazini usukhomba ngaphesheya la kwamemeza kondoda yamyeni uyabona sahamba impela kodwa-ke asikho lapho kule ndaba kaJesu ngazi ukuthi siyakhuluma ngenhlangakazi umbuzo-ke munye uShembe ushaya imithetho phezu kwenhlangakazi athi izogcinwa le mithetho njengoba sibuya khona kukhona yini engikuzwayo ukuthi cha ngihambe kahle ngoba into ekade siyoyenza lapha uthi omunye besiye siyobona abantu bakithi uzile leyo nto akuzwa uthi besiyobona abantu bakithi umbuzo wami basho njalo vele besuka nje uhambela abantu bakithi ngiyobona abantu bakithi yonke into abantu bakithi umbuzo-ke munye mntakasambuthi uShembe mefika phezu kwentaba inhlangakazi uNkulunkulu wayefuna ukubona yena yedwa oba nabanye ababekhona kwangekho umuntu uma sefikile thina esiphilayo uyashiya futhi ngoba uNkulunkulu ufuna ukuhlangana nobani naye yedwa yini afuna ukumtshela yona
uShembe ufuna ukuvula amasango abevaliwe abantu bakithi bengangenile ezulwini abantu sesikhethe inkosi kodwa uNkulunkulu akafuni ukuthi akhuphuke nathi ngonyaka wokuqala inhlangakazi mase ekhuphukile sefika phezulu usosokuyakhala ayi labantu bayakhala bathi bashiye kude kakhulu uyabasondeza ubabeke emaseleni mase beke emaseleni sithi ukuze nifinyelele la uthi uNkulunkulu nina khiphani inqama yokuthi nikhuphukele entabeni ukuthi inqama eyokuzihlambulula ekuthenini sabantu asikwazi ukuhlangana noNkulunkulu wavuma uShembe wakhala uthi labantu ngoba ngithume kubona uthe wena labantu ngiqhamuka kubona muya kusambulo 7 verse 13 yebo bazofaka izimhlophe kodwa baqhamuka osizini olukhulu usizo olukhulu ke lokucindezelwa abacindezeli babaphuca zonke imfuyo yabo bebaphuca imfuyo yabo base bethi wozani nizosebenza kuthina nemali bangaba khokhela kahle kunganjani ke kulento abakhokhelwa yona yilabo bacindezeli okungenani 2.5 pence ahlephule kubi wona ke oyinqama yakho wavuma uNkulunkulu sesikhethe inkosi sithi isihlabelelo balesi sithi ngesikhathi singena sisandinda wasimisa 148 sithi sisandinda wasimisa sabashiya bephuza ngesikhathi sesimisile sesingena kuthiwa amathunabo avulekile avulwe ukungena kwethu sithi sayikhetha inkosi yasePhakameni avula uShembe manje na ke sabafica sebephambili abantu abangene ezulwini ngoba thina sithe sayikhetha inkosi kwanyaka zamathuna avuleke sase siyakubona bona bengene ezulwini ngoba thina sikhetha inkosi kuphela into esihlulayo thina njengabantu ukuthi kunomthetho wegceke ovumelana noNkulunkulu othi muphulile wena bakumangalele bona asilungise lento nako lapho kumangalela bokhona uma kunomthetho wegceke ohambisana noNkulunkulu hayi yonke imithetho ohambisana noNkulunkulu njengokuthi awondli umungondli uma ungamhloniphi uma wakho bayaya kuShembe uzocela bafowethu baba ungamniki lokhu nalokhu ngoba sasha umthetho la egcekeni sathi kwenza ukuthi akawenzi ungamniki ilapho la besivimba khona ekuthenini uShembe angasiphi izinto zethu uma singawuhloniphi umthetho wegceke kodwa ohambisana noNkulunkulu yini edala lokho ingoba besimazi vele uNkulunkulu kodwa besingamatutholakala kanjani mefika uShembe wasethi uShembe namhlanje avuliwe amasango weza nokukhanya sase sibona indawo la kuhlala khona angithi kuqala okhokho bethu uShembe ngafikile babethandaze ibayini njalo ingakho ngokujwayelekile ithempeli liba uround ngokujwayelekile ingoba babe ngene ibayini bathandaze khona bethi kuthiwa umveli nqangi thandaze umveli nqangi bethandaze ibayini manje na ke iyahlupha ke le ngiyoyikhuluma nomnini uthi ubaba mkhulu la encwadini yakhe labantu abambhalelayo kuyofakwa umNazaretha uqala umhlangano kuze kulalwe ngawo lo uthi ke udlo wasenhlangakazi kaJanuwari uthi ke kuyothi mawuphuma ukhumula umNazaretha ngoba incwadi kaHezekeli 44 ithi bayothi mabephuma egcekeni elingaphandle bayokhumula impahla zabo zenkonzo noShembe usho njalo afakazele incwadi kaHezekeli ngizoyifunda Hezekeli 44 ngithi verse 8 manje na ke
ufica ngelinye ilanga ubaba ngixoxa kwesibili ufica inhlayisi uthi ihlele emdlodi kanti igesi ufica isihleli inkunzi malanga seyipholile seyixoxa indaba zazo sezikhumulile uNazaretha adlule banganaki baguqe ngesabathe elilandelayo uthi ngelinye ilanga inkosi ethile yakhipha ibutho laliyovimba impi eyizoqhamuka olwandle uthi ke wayesebagqokisa wabagqokisa yena ingubo yensimbi angithi bagqokisa yena nakuya kuthiwa bahlala belindile ukuthi izoqhamuka lempi baze babothi iyashisa ingubo yensimbi bathi abanye hayi ngeke ayiqhamuka impi kulungile soyigqoka uma isiqhamuka impi bayikhumula bayibeka phansi kwabalulu kuyikhumula lukhulu kuyikubathi kodwa kuthiwa bagqokiswa uyena uma sebeyikhumula umaphi yena ngoba bagqokisa ingubo yensimbi wesethabani niempini bayikhumula baphola bahleka laba abanye bukanina yinga nonihleli nalento enishisayo kufuthumele kunje sesiyikhumulile thina ixoxa inkosi phezu kwentaba indlangakazi uthi bathi bekusenjalo babona sokunyakaza amanzi isiyaqhamukile nansuku wathi uyayiqukula umuntu ingubo yensimbi yasinda wancenga omunye wathi ngifaka wathi laba abagqokile wathi ngifake wathi laba sindwa yithwa sikwazi ukuqukula khuthobe sinengubo eziwu2 kuthiwa yafika yabafohloza uthi ke umanila gqokani ingubo yensimbi umthetho wokuqala uma sisenhlangakazi sizokulwa nesitha isho njalo incwadi njalo ngithi Deuteronomy 20:23 verse 9 umthetho wokuhlala ekhaya ukuhlanzeka kwekhaya ngeke ngiyifunde yonke lemithetho kungabe ngathi ngoba ibhale phansi ngiyifunde lemithetho lapha encwadini indaba kaBhombela umqulu wokuqala indaba kaShembe yeah volume 1 umqulu wokuqala leyo iyatholakala nansi ukuthi lezi zinto lezi kuhle ngesikhathi singakhulumi nje emoyeni uShembe walanda indoda le eGoli ukuthi ayizobhala lezi indaba isebenza yiyekisa umsebenzi wayingenza into engekho manje nayi ke lembhalo le eyabhalwe ubaba uPetros Dlomo isikhona kodwa ambalo kakhulu amaNazaretha nawo akona ngisho u2% wamaNazaretha nalezi incwadi zikhona kodwa zihleli imithetho yasentabeni inhlangakazi Petros Dlomo for wenkosi kwashawa nansi imithetho yasentabeni inhlangakazi uma kusentabeni bonke abantu kufanele bahlale begqoke ingubo emhlophe umNazaretha ngaso sonke isikhathi ngisho belala ulala nawo intaba mayingangcoliswa izindawo zokuzikhulula zakhonjwa nansi ebhlungu kumina ngoba ngayibona indawo zokuyikhulula ngayibona ezayikhonjiwe ngikhule ngiyibona indawo zokuyikhulula le ndawo zokuyikhulula ngizazi zisafakwa ikhwani eceleni mungafakiwe ikhwani kubekwe izinto ingodo phezu kwelokhuzana komgodi ufike unyathela unyawo ngala ogodweni unyathela unyawo ngala ogodweni kungena omunye umuntu phambi kwakho umbona umuntu uthi nangu uyalokhuza uyayikhulula naye phambi kwakho zikhona le ndawo namanje ziyasimangalela zikhona ziyaphila ithi indaba la mayingangcoliswa indaba indawo zokuyikhulula zakhona le ngiyoyikhuluma ngedwa kuyoze kuthi amen namhlanje umuntu ufuna indle encane ibe semva kwedokodo lakho uma sisemva kwedokodo lakho kuzokwenzakalani kulonkulunkulu okuthiwa uyahamba ngizoyifunda lencwadi kaDeuteronomy ngizoyifunda ukuze sibone ukuthi ibe buhlungu kanjani kumina le ndaba ngiyifunde kuqala ngifunde yona angawuqeda umthetho funda incwadi kuqala
lapho usekama ukuba ulwe nezitha zakho wozigcina kukho konke ilento eshiwo inkosi sisempini sokulwa nezitha zethu ngoba sisempini ingakho 23:9 ilapha ku9 23 le yakho ke ikhuluma kahle bengifuna ukufunda yona khona ikhuluma iqonda ngqondo le ngicela ukufunda leyo ngicela ukufunda leli lakho le elidala leli ngicela ukufunda lona bangasho wathi ngithuka inhlamba bangasho iBhayibheli ethona wahleka ngifunde leli kamfuli likamshumayeli lapho ibandla lihlasela izitha zakho zwini ithini la kumina ithi lapho usekama lalela ke ubalo namandla okushintsha amazwi kaNkulunkulu into yokuqala leyo futhi siyiqaphele ukuthi sikhohlisiwe isikhathi esiningi ngesiyifundeke lapho ibandla lihlasela izitha zakho zigcine kukho konke okubi uma kukhona kinina umuntu ongcolileyo ngokumfikela ngobusuku makaphume ekamwini angangeni ngaphakathi kodwa lapho kufika ubusuku azigeze ngamanzi lapho selishonile ilanga abuyele ekampa kukhulunywa ngani la kukhulunywa ngento le ngesizulu okuthiwa ukushawa izibuko uphuphe ulele nomuntu wesifazane noma uphiphe ulele nomuntu wesilisa kuthiwa uma kwenzeke njalo phumela ngaphandle yini edala uzophuphe ingoba kuhlukanisiwe izosho umthetho uthi kuhlukanisiwe khona indawo yamakhosikazi khona yamadoda khona yamakhosazana siyifunda incwadi siqhubeke lento makube khona indawo ngaphandle kwekamu lapho uyakuphumela khona la endaweni enamatshe amhlophe isenkambini yokugcina lapho akungabi khona indawo yokuyikhulula ngaphakathi kuthiwa indawo yokuyikhulula ayibe ngaphandle ushambe wenze njalo asifundeke makube khona isigxa ezikhalini zakho lapho unyayo isho njalo izwile samboni ngithe abantu bangathi ukuthi kusho iBhayibheli ngifuna ukubona i-edition yampunyaka ukuze bazi ukuthi ithini yona 1893 sihumusho sa-1893 lesi sidala kakhulu sithi-ke makube khona indawo yangaphandle kwekamu lapho yakuphumela khona makube khona isigxa ezikhalini zakho siphaphameke mahlase ububona nawe umdala ogogo bekuye ukuthi emthwaleni wabo kube khona igeje elifishanyana elingangengalo nje ubude bani liboshelwe emthwaleni mhlawumbe libophele eplastikini yakho swabonile akubona moke liyalenga la emthwaleni emhlanje omunye isona isigxa ke lezo uzokwenzani uzothi mawuya ngaphandle kuthiwa kwenze njani ke lapho makube khona isigxa ezikhalini zakho kuyakuthi lapho unyayo umbe ngaso uphenduke usibekele okuputshukile kunicebe ngokuba uJehova uThixo wakho uyakuhamba hamba phakathi kwekamu lakho ukukukhulula nokuchitha izitha zakho akazokwazi kuthiwa sisandinda wasimisa samlandela uphunga elihle makabonga uJehova iphunga lalento ikhiphele lihle ilona lelo limxoshayo kwathiwa uyahamba echitha izitha izitha izoyingenela ke manje ngoba sekunephunga kule yandawo ukukhulula nokuchitha izitha zakho phambi kwakho ngakho ke ikamu lakho malibe ngcwele angakuboni okungcolileyo kuwe akuflathele uma ebona okungcolileyo kuwe wenze njani yakuflathela izitha bese ziyazenzela kunjani ingakho uNkulunkulu engahlala endaweni engcolile ngisho ekhaya hayi ke lokho uke wayikhuluma lento wathi ngisho kuboneka udoti sesikhuluma indaba yakhe ekhaya wahleke ungayibuyiseli hayi ngisekuda kulo ngokuba uJehova uThixo wakho uyakuhamba hamba phakathi kwekamu ukukukhulula nokuchitha izitha zakho phambi kwakho ikamu lakho malibe ngcwele angakuboni okuba kuflathele isiphelele le ndawo ke okukhulunywa ngayo
yeah uma usekami lamadoda endlangakazi kune toilet lakho phakathi ehlathini Mahlasi kunjalo uma uya phansi lapha lawo khona amakhosazana ngase esizeni sikaMtungwa isizwe sikaMtungwa sasisemhobeni lo wehlayo eduze kumhlamba amasi ilali lapha idokodo lakhe mhlamba amasi nangu lapha kwakukhona itoilet lapha ehlathini abesimame babeya lapho ngoba la kwakuphela khona ikhama uma wehlela ngezansi etsheni limhlophe lapha ya ngasekuqaleni ngendlela umuqhamuka ngasesitolo la ngena khona umgwaqo okhuphukayo yeceleni la left ngokhalo luya esigodini hayi ngakhuzwaka kwakune toilet lapha umbuzo ke munye kade sisenhlangakazi usibonile uNkulunkulu senze ngako yini ngoba ukubhalile la uthi incwadi oyifundile abaseKorinthi ethi ninqaba nina ngoba masekufundiswa izinto ezintsha nizenza kakhulu inibambelela kulezi ezintsha nibambelele engezona ezona nje into ebuhlungu makiwe enhlangakazi sasinosizo olukhulu makiwe enhlangakazi kwakufanele ngaphambi kokuthi kuphunywe na indoda la ohlanga uMadlala oh yaka department of health kwakuyona ezempilo endwedwe yeah iyona eyayihamba iyobheka kwakuke kuphunywe ebusuku ngombi kwama-toilet njalo ngoba uMandlala sefuka wahlola wathi mancane lama-toilet akanele ebuningini bethu namhlanje sinama-toilet siwanikwa umasipala mahhala uthini Galatia 5 uzofunda masuwutholile Galatia 5 namhlanje siyanikwa mahhala ngoba sinikwa mahhala uqala kwakuye kubhathi umhlangano ungahambi ngoba ama-toilet njalo nje sinofakazi inkululeko yenu ningayenzini ngifunda ngoba ngifuna ukuyikhuluma le ngeke ngiyiyeke Mahlasi ngeke ngiyiyeke ngoba sisasenhlangakazi phela manje abantu akufanele bahambe bengaphethe lutho kungcono bayibona awu ayingeke ngokuzayo sesizwile ukuthi akwenziwa kwayila mfundisi ibheke uyibambe ngoba manje siyaku5 sizothi masibuya ngale bese siyaqala ke bese singena kahle kuyona imzuzwana nje manje bese lishaya ihora lesihlanu khumbule emlaleli uhlelo lolu sikhumbule kuphakameni nane 88.4 FM Thabo kaSambothi umshumayeli uSpisi kuba umfundisi umhlongo kinobhenike ukhona umfoka Mncango uCanon ihora lesihlanu ke manje siyabuya Thabo Sambothi nana 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni njengoba sebeshilo uyabezwa lapha bathi sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi umfundisi umhlongo umshumayeli uSpisi khona noCanon SA uMncango ukhona lapha ekinobheni yena usiphathele yonke imshini ohlolayo ukuthi yonke into ihamba ngendlela yethu ngithi ngibuka isikhathi mfundisi sesiyavalelise ngokomthetho siphelile ayibonakele siphelile kodwa ke sizothi khwaphu bese singena kuloko kuphethwe umshumayeli lapha kodwa nansi esivale ngayo sivale bese incwadini Galatia 5 ke sofunde uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokini lobugqili hayibo iyona nje khona lethi inkululeko yenu ningayenzi sizoyithola ake ngiye ngala sisayicinga leyo mfundisi ukhulumele la wakhuluma ngendaba yezindlu zokuyikhulula izindlu zangasentabeni lokho ukukhuluma kugcina entabeni kuphela nasemzini kaNkuluNkulu ubukuyikhuluma lento ukuthi ekenzeka naseNazaretha kumamemele
ukuthi kwangavunyelwa ukuthi uyikhulule ngaphakathi egcekeni ayike sihlale emthondolo ke namhlanje kodwa kumuntu owakhile emakhaya naye kuhle ukuthi indlu ibe le yokuyikhulula ingabi nje la njengathi esihlala la emthondolo uthema uyiqala le ndaba yakho wasuyikhuluma ukuthi abantu bathi bayahamba bahambela abakubo baya kubantu bakubo bayi uNkulunkulu baya kubantu bakubo angazi baphi laba bashema emakubo babeya nakubantu bakubo futhi entabeni bengasayi uNkulunkulu ngoba abantu basemakithi nabo baya uNkulunkulu sonke siya uNkulunkulu kahle kahle kodwa manje sekuthiwa hayi ngiyakwabakithi uNkulunkulu yaninike naye ke indaba engiyakuyona indaba leyakhulunywa inkosi ngo1942 kwakwehliwa entabeni angizoyifunda yonke ngoba ngizwa njengoba ngikhala ngesikhathi nje emlaleli ithi ke la ngizoyithatha lapha ku8 incwadi omncwabo le ithi yazini ukuthi okungafanele kwenziwe lapha ekuphakameni nasemzini yenu kunjalo ngoba ngiyase kuphakameni amen bese yaqhubeka ithini ilapho nje le bengiyifuna ithi yazini ukuthi okungafanele kwenziwe lapha ekuphakameni nasemzini yenu kunjalo ngoba ingeyase kuphakameni kwayona leyamizi ingakho icakwa ngamatshe amhlophe kwayona ingakho ibhala udumsana Jehova emnyama ingakho izungezwe ngamatshe uma usuzungeze ngamatshe ke ngisho inyanga ngikhuluma ngabantu ke manje abantu abangazi lutho inemgomo mesibethele inemgomo khona izinto ongaziyo kangakanani uNkulunkulu mesinika imigomo yokuthi mase singene kuyena senze singabe silandela imigomo yenyanga abantu bayilandela imigomo yenyanga sakuyithempeli kahle kahle lo nodokotela kunemigomo mekunika amaphilisi ukuthi yabona ke ukuthi ungabusakuphuza ukuthi manje imigomo kaNkulunkulu lo odala sithi siyayikhetha inkosi yasephakameni asibekele imigomo ngoba kusasa sinekhaya sifuna ukufika kulona sizofika kanjani kuleli ikhaya ngoba uma ugcina imithetho kaNkulunkulu usuke wonda umphefumulo ukuze ube namandla okukhuphuka intaba abantu abazi ngelinye ilanga kuthiwa uma usuya kaBheka bezayo ngoba indlela imkanje mawufika phansi eJudiya kuthiwa khona ingilozi lapho okuyizona ozonda ngo23 wakho nokuvala 25 kuthi umnikelo ka23 wondla le ingilozi wena ubuka kumile lapha wenze ngamabombume niyokhubukela enkanyezini kuthiwa u23 munikelela uwenza le ingilozi kuthiwa 23 u14 u25 yeah wena ubona komile lapha kodwa kuthiwa musuhamba ngomoya omphefumulo kuthiwa kuchitheka amanzi kunodaka angithi kuthiwa ni lapha ngaphesheya kuthiwa idikwe bese kube iJudiya yeah iJudiya indawo ithola mokukhuluma ngendaba yasezulwini bathi ke musukhuphuka lapha kuthiwa lamadoda amandla anawo awuthola ngomnikelo wakho ka23 nomnikelo ka14 nomnikelo ka25 kuthiwa ke akhuphuka nawe unganikeli enyangeni onganikelanga uthi uyashibilika ubuyele emumva sewuthi uyafika phezulu ubuyele emumva angithi usuya step number 1 lapho usuya ku step number 5 mudlule enkanyezini kunjalo musuka lapho ku number 5 uya ku number 6 usuphakathi la uyogezwa khona la ungena khona nomkhokheli suse station manje lapho kubhekwa khona ibhuku lakho lihle yini mawususuka lapho usuya phezulu kwethuna number 7 lokho kwenzeka nje wasizinhlangakazi izitophi zakhona zu7 nakaBheka bezawo zu7 manje na ke uma imigomo yokuphila ebuNazarethini singayilandeli sikholela ukuyapi kanti sizofika nakuyiwa khona ngoba sizofuna indlela ekhaya njalo bathi zile ngozini ingozi lena ke yokuthi uyitshela uthona ngiyakholwa uvela usheleleke uziyoshaya phansi yona leyo ngozi ekhona mfundisi sengena nje enye indaba kodwa ngoba
izowasiza amaNazaretha leyo suyithinte ukuthi makiwa kabheka bezayo kuneziteshi ekuguqwa kuzona kuguqwa ka7 kuze kufikeke phezulu estation sokugcina bese kiwe ethuneni ogcina phezulu kwethuni u7 phezulu uphezu kwethuni isiteshi so number 6 la ufika ukhishwe khona eboxini ngisho lento ngoba ngike ngaya komunye umncwabo nje kuyona lenyanga njengoba kuJanuary ngabona kunendida kubuzwana ukuthi konje kuguqwa kangaki masekukhisha umuntu kiwe ethuneni kugcina hayi umshumelo wathi hayi kathathu hayi ke ngathi ngeke ngingene ngoba phela akukhulunywa nami ngizoba ngenye indida mase ngiqhamuka no7 ngoba bazi ukuthi kathathu futhi uzoshiya kanjalo kukathathu phela ushiya kanjalo kodwa ngenzela ukuthi uyicacise le ukuthi lokhu angithi manje ngifunda lento le ngoba lo mncwabo ubusekhaya ithi yazini ukuthi okungafanele kwenziwa lapha kuphakameni nasemzinyeni kunjalo so nokwenziwayo ke lokho kwenziwe kuphakameni akwenziwe nasekhaya okwenziwa lapha kabhekazi bezayo noma akuthi ungcwabe ekhaya fanele uwenze ngalendlela ekwenziwa ngoba manje kufake ibe yodwa indlela yokungcwaba ngicabanga ukuthi wawusho njalo umfundisi khona intshumayelo yenkosi ilanga kule ntshumayelo ngathi page 1 uzoyikhumbula la ithi khona sonke thina amaNazaretha amazizule emhlabeni siye ekhaya kuphakameni siyakabheka bezayo ubaba omkhulu kuzathenga indawo kabheka bezayo kuyabuzwa umuntu uthi pho Shembe wena uzophilisa abantu wawusuthenga indawo othe ukungcwaba abantu kanti uzizwe uthi hayi mina ngizophilisa abantu enyameni nasemphefumulweni uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyofika kumina abuze njengaKhezekiya abuze ukuthi amathambo abantu abashumayezayo Shemba mapha uthi ngiyokhomba kabheka bezayo uthi ingakho njalo babuye bavakashelwe uthi kusuke kuyovuswa lawo mathambo ukuthi avuke uthi amanye avuke nenyama ukuvuka kunenyama kwenziwa ngendlela yodwa ingozi kungavuki ingozi kenziwa ukuthi wena ubungayi sabatheni wena ubungawunikeli 23 wena ubungagidi zonke lezi zinto zonda amathambo ethu ingakho umfana wangcwatshwa ethuneni ekhuluma ngayo inkosi engcwatshiwe engcwatshwa umlungu amathambo akakhala igazi ngoba njalo ethi vuka nathi njalo ethi lala nathi mase kukhuluma nomlungu wambulala amathambo akhala igazi sizofuna lawo moya ozohlala usenze si-fresh noma sesisamathambo yilowo moya esizowufuna ekukholeni asizile uzofuna iy'moto asizile lapho Mahlase uzalelwe la awunamoto awunalutho usungamshiya uShembe ngimshiye ukuthi akunalutho umshiye ukuthi awunalutho akukho lokho manje sizofuna lokho sizokufuna kuShembe akuthengwa ngagolide akuthengwa ngemali kodwa kunye kufanele sikwenze ukuthi sife siphile emoyeni singaphile enyameni hayi no siyabonga mfundisi Mshumayeli umgodla wakho ngiyazi ugcwele manje ngihlushwe network la sengizama ukuphuma kule wifi le ngivele ngingene ku live ngedatha ngoba hayi ngisabathe ngiyacisha ngcono angisebenzisi idatha la abakulive nje bayalimala manje ngeke ngiyaphuma impela ku wifi ngiyaphuma impela ku wifi sidonse ngedatha nje ayikho into esiwenza phuma impela kodwa abantu ngifuna babone lana ile ndaba ebeyindalile sengeli Wi-Fi manje ngithi ngifake idatha lami nalo
hayi ke sibuyile ku live manje hayi nanti idatha liyavuma hayi i-Wi-Fi ivuma Mshumayeli emgodleni wakho hayi ke siphuthume kuona ngoba manje ngiyabona ukuthi kuzokonakala cha Sambothi ake sibonge kumfundisi uma esithunuka kungalezi ndaba akhuluma ngazo nemithetho yasenhlangakazi uyabuza ukuthi angabe singenile yini sikutholile yini ebesibuyele khona umbuzo omhle loyo kodwa ngaphezulu kwakho konke lokho kuyadinga sizibuze thina ngiyakhumbula inyanga yezulu ngesinye isikhathi isho ukuthi cha akasizile la ku picnic waye umuntu ofundileke picnic la kuhanjwa khona nje kudliwe nje kudlalwe yabona kulalwe nje kwenziwe uthi cha asizile kuloko noma sidla noma silala kanje siba abantu abakhempile abantu abahlezi nje ngokuhlukana njengoba kade wabala namakamu wathi kodwa asizile kuloko esize kukho uzofuna lo uNkulunkulu wasekuphakamile okudabukisa kokunye futhi ke engithi okuhle bengishilo ngiqala ngathi uma amakholwa ayemfuna uNkulunkulu kwangizathi makufika uShembe jabule kakhulu ngoba uShembe uyazi uNkulunkulu ukuthi ufunwa kanjani futhi utholakala kanjani neyiwombe uNkulunkulu asikhumbuze zona amaNazaretha ngesikhathi esithize umhlangano hayi le mhlangano ukuthi yenzelwa thina zona ukuthi siyifune kuNkulunkulu Nkosi ngisekhona yini Nkosi uyangibona yini kuyo yonke le mhlangano nakhona inhlangakazi kunjalo kuningi njengoba umfundisi kaDesho nokuyimithetho yakhona kodwa kuyonke lezo zinto kufanele siyibuze thina Nkosi njengoba ngikhona nje entabeni uyangibona na ngoba siye entabeni uShembe kabiza abantu entabeni ngoba bengcwele kodwa uza ubabizela khona lokho ukuthi bazocela intethelelo hawu Nkosi ngithethelele hawu Nkosi uyangibona yini nami ngiphi isibusiso uShembe uphethe izinto ezinhle nje zodwa amanzi akugeza izono zabantu abese baphe izibusiso abantu ngidlula la ingoma yesibili kwezamaNazaretha ngincede ngisize Nkosi yami ngothando lomntwana ngesinye isikhathi uphombele phezulu kwentaba yenhlangano wezwa umsindo engalele umsindo wente ehudu lwakho lento mehuduleke kuyabonakala ukuthi hawu lo msindo wani kanti umsindo wamathambo abantu abadala akade bahamba emhlabeni bathini ingoma yesibili ngisize ngalolu thando lobuntwana hawu bathi Nkosi njengoba usufikile sigeze ndoba ngisho nje ingoma yama-54 wafika nokukhanya uShembe umama kholwa ekufuna ukukhanya ngabe sikuphethe namhlanje ngesandla kuphethe kanje ngoba kwafika noShembe baqala abantu bangene ezulwini nginamanga ke lapha ngoba uJesu wafika nabantu bangene ezulwini kodwa ke baqala laba base-Afrika bangene ezulwini sokufika uShembe ngoba ezulwini kasingeni sona wafika uShembe wabageza namhlanje usabageza bese intabeni yenhlangakazi nje bengeve kuyobukiswa bayogezwa abantu umbuzo omkhulu ukuthi ugeziwe yini wena njengoba uhamba unje usukuyekile lokho obuhamba uyikho kukhombisa ukuthi uyikholwa futhi uyamfuna lo uNkulunkulu uShembe akhuluma ngayo sayifuna indlela ekhaya ayikude lendlela ekhaya ukuthi nje isabathi makudinga utshwala ngalithinta ikhanda yabona ungayibu isilevu nje ungasilokothi uma wenze lokho usuyitholile leyo ndlela iyona ezohamba ngayo ke iyokubeka ekhaya la uyakhona kodwa uma ungakwenzi lokho kusukela namhlanje zifune
ebunazarethini bakho seyikho yini angikhulumi ngamaKristu ngoba ngibazi angiyazi imithetho yobuKristu ukuthi uma uKristu ke uma umKristu angikwazi ukumhlukanisa umKristu ngihlangana naye endleleni noma imhedeni noma umKristu angikwazi ukumhlukanisa umNazaretha kuphela ngikwazi ukumbona ngoba unemithetho emphethe uma ke uhambe ngale mithetho kaShemba hayi wena unakho ukuphila wena unakho lokhu uShemba kushoyo uzeyithola indawo ngoba uShembe umthetheleli wezoni zathethelelwa uJesu amaNazaretha uShembe umthetheleli wezoni mNazaretha ungakhohliswa yize ngakhohliswa ilutho nje njadesha umfundisi encwadini yakhe ayifundile ngakhohliswa ilutho naka nje uthi uShembe utheni namathele kulokho uShemba kushila umethe uShembe kuyeke lokho hoyi kuyeke ikhona lokho kuzokwenza wena ube namandla futhi ube umntwana wasephakameni ube umntwana kaNkuluNkulu umntwana kaNkuluNkulu bonke abantu kuthiwa bakaNkuluNkulu kodwa uNkuluNkulu uyabakhetha bakhe kubo bona labo esithi abakhe abese banikeza umthetho uma kanti wena ukhethiwe wanikeza umthetho lo mthetho wangawulandela usewuye umntwana kaNkuluNkulu awuseyena lo uNkulunkulu ambhekile ukuthi wakha ngaye uzoya ngaye ezulwini injalo sambothi le ndaba hayi uma siyabonga kodwa ngiyabona ukuthi kusekhona khona ufuna ukukhothuluza konke ngasalutho singabishiye uyabona ngiyabonga wesambo uyabona njengoba umfundisi kade ekhuluma nami sengiqoqa la indaba yasentabeni yeah indaba kaShembe ilikhunyana ngoba iye ube sengathi umuntu uyahlekisa ngayo nomuntu nje eceleni manje uyahlekisa ngayo kodwa egcineni ibonakala ukuthi hayibo nayi le ndaba kaShembe nayi ikhula nayi iqhamuka nansi ima ekade ingafanele ukuma ngolunye usuku eminyakeni edlule la eJudiya kwesenkosi umshazi uNzuza kwakukhona indoda yakwaHadede yayisebenza eplazini lomlungu la eMobeni yagula le ndoda inyawo zayo la enzwanini saxebuka ongangokuthi ngalezi yansuku eziphambili sasingathi yayiphethe ubulephela inyama kwakusala imsipha nje amathambo wabona ehlawa yahluleka ukuhamba ngeinyawo yayisigaqa ngamadolo ngolunye usuku khamuko ubasa umlungu asebenza kuye nangeza ngemoto nangeza umuntu abesefika emali hatha uHadebe kwenze njani uyapi wathi ngisaya la eJudiya kuShembe uyokwenzani kuShembe uthi hawu ngeke ngiba ngigula nje mnomzane ngisayocela ukuthi angithandazele naye wayesethi kulungile ngena la uyabona uma ke wasinda Hadebe nami ngomlandela uShembe ngathi uyahlekisa wahamba uHadebe uma efika la eJudiya khona abantu bendawo abamaziyo bamsondeza enkosini hawu Hadebe ayikhomba inyawo zakhe uhamba ngamadolo naku inkosi kunje abesethi uHadebe abesethi uShembe hayi ngiyezwa Hadebe woletha amafutha uthi ugcoba nje kwase kuhluleke angathi izinyanga amanesi lawa amaclinic emnikeza kona lokho kokugcoba okufana nakho lokhu uShembe akukhiphako wothi lethu Vaseline wathi wogcoba nje Hadebe kwatholakala ukuthi ke uHadebe ngoba la unabantu bendawo kade ehamba hayi uzolala la avuke ngakusasa kabe seye ekhaya uma elele la uHadebe usebona yena lo Shembe kade yekuyena uZushembe la uphethe imchilo aniyazi ke nini imchilo ikhumba ezingangeminwe nje kanje mhlawumbe ukubanzi bakhe ezisikile uphethe zona le ikhumba uyahamba nazo nenalithi hawu uyeza wesethi Hadebe awelula inyawo wazelula inyawo Hadebe uthiwa isiphosa lemchilo la ayithunge lezi lemchilo ayithungele athunge zonke lezi inyawo zikaHadebe esezivela imsipho uyaphupha njalo umethi hawu zibhlungu lezi inyawo kodwa uyawagcobela amafutha ayiphupho nje ke uHadebe umethi uyaloxoxa kulabo uthi hayibo
ngiphuphe kanjeni bathi hawu Radebe ususindile agoqa ngamadolo Radebe ayofika ekhaya kwaphela amasonto amathathu kwabonakala la sokuphola koma manje la amanxeba aloku kufa ekhona wayibuka lento Radebe waphila Radebe bashi uShembe ungisizile wenze njani unginikeza uvaselini wathi uvaselini nje awuthi ngibo inyawo wayibona inyawo seziyaphola inyawo azisebhlungu wayikhetha inkosi uRadebe umesini uRadebe uthi hayi ngimselela ngalezi inyawo ayiphilisa angaba ngikho namhlanje ngalezi inyawo nje angaba ngihambi na kanje wasini uRadebe ngisho indaba kaShembe uye uhlekise nje ngayo kodwa egcineni iyona futhi egcinayo uShembe uqala futhi ukuziphetha injalo nje mfundisi ake ngilokhuze ngoba ngiyabona la uWhatsApp wami la ngithi ngiyavula kanti ngibonile ama message usunawo nje lo mkhuba wawo iscreen sami lesivule uKenon ngoduzo zami ake ngelapha ku Facebook ngoba sesiphuma neicapha kuthiwa ngena necapha nje sophuma necapha na inkunzi ebovu Mahamud ukhona ngiyambona impilo ohle bonke kaQolombo ukhona Sandile Mkhulisi ukhona Tina Radebe ukhona naye ulalele ake ngifunde la ababhalile ngizelo ngitshontsha nje ngihlephula asemaningi namavidiyo amangidida idlento network kadiloku ihlupha right baba Vangi izwile Ngcobo uShembe babamkhulu wayengeke kakhulume ngoYeshua ngalezi ayikhathi zakhe ngoba kwakuyizikhathi zamabhunu wayezoboshelwa lokho ngoba akukho eBhayibhelini kodwa wayazi ukuthi uJesu akaze abe khona enkolweni kaJehova ziningi izincwadi ezikhuluma ngoYeshua ezazibhalwa abamhlophe abangamaKristu ezingakhulumi ngoJesu wamaRoma vele kodwa abantu abakhonza uNkulunkulu bemhlanganise namadlozi bayibamba kuloko abafundisiwe khona Themba Dlamini uthi great picture leka baba kaVangi izwile Ngcobo inhle kasilungiseni angizoyiphendula kakhulu kodwa kwayena uthi angiphinde ngiyifune uShembe ubabamkhulu wayengeke kakhulume ngoYeshua ngalezi ayikhathi zakhe ngoba kwakuyizikhathi zamabhunu angithi full stop okokuqala la uyamcabangela akanaso isiqiniseko salesi simshopho ucabanga kwakhe ukuthi wayengeke akukho la uShembe khona kuhlambe kwafikila ilanga lakhuluma yonke into lalinganqeni ilanga singathi nje laliphahluluka lalivele liphahluluka izinto so kuningi lazokusho ukuya kule ndaba mhlambe kancane ngicadele ngikulo full stop engekona uthi wayengeke kakhulume ngalezi ayikhathi zakhe ngoba kwayikhathi zamabhulu number 2 ke lo ngokuyenza intathe izinto engifuna ukuyiphendula la ubabamkhulu uwikizwe liphethwe amangisi hayi amabhunu aliphathe ngo1948 ngesikhathi selanga so nale futhi ishaya eceleni ukuthi kwakuyikhathi zamabhunu wayezoboshelwa lokho ngoba kukho eBhayibhelini kodwa wayazi ukuthi uJesu akaze abe khona enkolweni kaJehova number 3 lo ngizoma kuleze izintathu uthi uJesu akaze abe khona enkolweni kaJehova akithi noJehova kuthiwa uyawo yindaba yena ngathi ukuthi akaze abe khona enkolweni kaYawo kwaye niyambona manje ukuthi yingakho ngihlale ngithi mina yabona lezi zinto lezi zizodida abantu ngoba uzokhuluma ngoYeshua bese ngiqhamuka mina nje ngithi mina noMateyu akaze abe khona igama lesingisi ukuthi Matthew ngithi uJohn akaze abe khona umJuda uJohn ngoba igama lesingisi uJohn ngithi akaze abe khona umJuda uPeter ngoba igama lesingisi uPeter ngizothi washintsha wonke ke lamagama wabuyisele esigameni lesiJuda bese uba nenkingi manje ungaloko uthi wena
uJesu akabe zabe khona kwaba khona uYeshua ngoba kuzofanele kwashintsha wonke lamagama yona njengoba yokuqala lethi inkolo kaJehova bazoqhamuka abanye bathi ayikazi ibe khona inkolo kaJehova kwakho inkolo kaYahwe yabo bayovela uba khona impikiswano engenasidingo bese kusala indaba kaNkulunkulu ekufanele ngase ayikhuluma ukuthi sifika kanjani ezulwini yes iyona ndaba ezosala siphi yahluka lento Sambuthi ngoba ibona labantu abakhuluma lento abathi ngomthetho kufanele abasahambe ngeenyawo mokiwe enhlangakazi kwakhanjwa ngeenyawo ngoba imoto zazingekho ibona labo basho njalo icathulo zazingekho necathulo zazingekho namabhentshi ayengekho besho imithi ayigawula sahlala iceshini ngoba ibona labo bantu thina silalela izwi hayi ukuhlakanipha komuntu uma ushembe ethi kunoJesu sokuphelele ukuthi asihlaniphile ukuthi sesakho ingakho ngifundele yancwadi abaseGalatia ngoba iyakutshela ukuthi bazoba babili so manje babambelana ke bamba lo okuyise emthethweni kaNkulunkulu bese kuba khona lo ekuthiwa wafela ukuthi imithetho ingagcini akuyena ke lo yilo ifake lo okuthiwa wafela ukuthi ke hayi ke Ojende ngiyayikhetha inkosi ngejesu ngomthethisi usungenile ezulwini. Ungacini isabatha izingulube mawuthanda noma yini nje wena umthethelele akuyena ke loyo. Simbamba lapho thina ukuthi lo uyena lo akuyena. Sihleli encwadini kaTimotheyu ethi indaba yokukhuluma ngokuzalana ungayinaki ngoba ukuphikisana kobula uyabona ukuphikisana ngegama igama lifaka umuntu ezulwini kodwa into efaka umuntu ezulwini ilento eshiwe qhamuke kulo muntu emlonyeni izala ngisho noma ungathi umhlongo kodwa ukusemqongo ukuthi utheni ushemba abantu abaningi abamkhethayo babe ngasambizi ngoshemba baqale bambiza ngohlanya ngoba bambiza ngohlanya abanye bagcina uhlanya lasezulwini leli gama lohlanya lagcina lingena lilihle uhlanya lasezulwini manje solosiphisa negama lokuthi uJesu kwangena uJesu kwakuYeshua siyapi utheni uYeshua okubalekile lokho uzothi uJeshua ukuthi uphindela kuyona le yanto yasho lo Jesu omphikayo kodwa manje ushinto eyodwa ukuthi abantu ke into eyodwa ke le ngoba manje bashinto eyodwa ngilapho nje mfoka Ngcobo ukuthi kukhona into esingalokho silokho sisinaka kodwa kahle kahle ukuthi masuhleli wedwa ibuka inamsebenzi okunomsebenzi ukuthi utheni lo muntu ngoNkulunkulu nakhona la kuphakame abanye bathi ushemba abanye bathi amanazalethe khona namanazalethe namanazaretha ngeke isihloko sibangu Nazaretha noNazaretha aso noma Nazaretha thina Nazaretha hayi bashonila lesikhuluma yona mfundisi sigcine siyithola incwadi yabaseGalatia singayitholile kulungile kodwa asiqhubeke ngoba awufunde lapha encwadini le umqulu kuncane ukufundile mfundisi ngibona isikhathi sisavuka kanti sihleli phezuhlangakazi angicedela umthetho womqulu ya izindawo lapho kuguqwa khona kuthandazwe khona uma kwenyukwa noma kwehliwa intaba zamiswa wonke umuntu kufanele aphathe imbali uma enyuka intaba kunezindawo ezimisiwe lapho imbali ibekwa khona uma unyuka noma wehla entabeni intaba kufanele imbali kufanele ibekwe njalo ngazo zonke izinsuku kuze kuvalwe inhlangano yakhona entabeni ngicine ngasayibeki futhi wonke umuntu ugcine ngasayibeki ngoba kwehliwa njalo kofunwa imbali ngoba ayithathwe esentabeni ayithathwe esentabeni kube manje ufuna uhambe nomthamo wanele ufuna uhambe neretain entabeni uphathe iphathi kade ngiphathe inqwaba ngiyakhumbula ukuthi uphethe itray ngala lokudla ukisa kumkhonyana uphethe inqwaba yembali ufike uyibeke uguqe netray kusewudaka enhlangakazi ngelinye ilanga liwe itray lichitheke uyanyuka
uyabeka wahleka siqhubeke ungakadluli embalini umfundisi sibambe nje ikhona isalikwazi lesike sesidlala nje eminyakeni edlule lesakanqumane esingasekho ebesihlala lapha kaMshaza afesazi ubaba mkhulu ngangasibuza ngendaba yembali ngoba sithi babethi mabeya kubaba mkhulu esontweni siyasho ukuthi babentshontsha beyingane ngoba phela kwangavumelekile esafika ngala indwedwe ubaba mkhulu so khona mayifikile ke sithi sasike sishiya inkomo unqumalo wengabazela abafana wayizela amantombazane wodwa manje iyo lamantombazane akhe ayiphinda lusi manje kodwa kunothando likaShembe ukuthi hey mayifikile ayi kwayinkomo soyishiya kanjalo bashiya inkomo bagijime bayekene kunjani uthi asekhimbani bese siyahamba ke sekuyena bese sifike siyaxhawula ngembali kuyena bese ke esihlala ke bese simlalela uthi siyohlala bese siyabuza ha mayiqeda ukukhuluma hey inkomo phela masima abantu uthi hayi sofika inkomo zidlela nje ingangenile emasimini abantu kunjani uthi ha uthi inkomo ziyang hey sinento uthi sasize sithi thina sinento yethu thina esigadela inkomo mase sikhuluma namanye amantombazane thina sinento yethu esigadela inkomo esivele sihambe nje esekuyona ukuthi bengasho ukuthi uShembe ngoba uthi hayi thina sivele sihambe amayibuza amantombazane ha kade niyephi nabanye bebuza kade niyephi ukuthi ngasani hayi kade sinento yethu thina esigadela inkomo ngiyakuleyo mbali ke kodwa ngiyambuza ke ayimake gogo imbali kanti ayibekwa inentabeni kuphela noma uShembe efikile nje endaweni nanihamba nembali uthi nephela yayingekho imali imali kwakuyimbali kwakunikelwa ngembali ngoba sasoyithatha sasingayidingi imali emakhaya zayingekho itolo sasingayenzi lutho nje imali so nathi ilusele kodwa masiyonikela into esinikela ngayo uma sifika kuyena imbali sasifike sibeka imbali bese sichawulana uthi nasentabeni ke masiyakhona sasifike ngoba asinayo imali kwakuyiwona mnike imbali umfundisi ngekutheni iwumnike wenhlambuluko nazo iphelele noma sehamba mesihamba nomtshado ya aqala usikhombisa lapha lafika misa khona uLwando wamisa umlalazi eyobhabhatisa amakhehla kamthathu ya enelisi wamisa uLwandle NLC lwamana indaba ha lwamana indaba womisa umlalazi wama indaba wathi akuphandwe phansi ha wa umfula wama besikhombisa khona umtshado ha mase sibuya lapho ufika esihlahleni eduze etempeleni lapho yebo uthi mase fika eseqhamuka obunjini ehla ngosuku lwakhe lokugcina uthi wafika wahlala phansi kwalesihlahla uthi wayesethi abantu abakhe imbali bezoxhawula okugcina babe ngathi baxhawula okugcina uthi imbali zayihleli phansi kwalesihlahla imbali umnike sesenzela abantu abangazi ukuthi eyani yona le mbali ngoba mfundisi ngekutheni khona ugcina engasayikho njengoba usho ukuthi amayingekho ngoba akachazeliwe ukuthi yini eyani imbali ngoba yonke into kufanele ingasali intweni ukuthi eyani yona ngoba ingane manje ziyabuza akekho kwazi ukuyichaza uthi izikhiwo nje eyani yona le mbali kwakusukelaphi ngicela sengibeka nomcodwa mina ngibeka umcodwa angathi uyayonga manje ngenze ukuthi ngiyongena kwenye indawo ilokho nje okukhona okuyimbali bayakukhombisa inhlambuluko kusemqobo ungazeqi izinto yebo lezi ezibekiwe ezisemthethweni kakhulu asala sesiqedela ke le mthetho bonke abantu kufanele bayihloniphe intaba engcwele bangabanga umsindo mabakhulumele phansi abantu ngaso sonke isikhathi kuyiqiniso lo uma inhlangano isivalwa kuyovaleliswa entabeni umuntu uyophatha inkatha enetshe namanzi itshe liyobekwa ezivaneni izimbali zishiswe wonke umuntu ahogele intuthu yazo bayogezwa ke la kuthiwa abashumayeli kusho ukuthi kwakwenzeka abagezwa abashumayeli kodwa ngokujwayelekile bagezwa inkosi akungasali ukungcola entabeni konke kukhishwe konke kushiswe intaba ihlale ihlanzekile njengoba ificwe injalo bayibaboneka abantu simangaliso abangasazi abangazi bayintabeni uma sokwehliwa angithina saba khona entabeni bayaqya
uma sekwehliwa ubona yabona isikhathi umhlangano usunyakaza nanga amagwababa asehleli lapha kude inqwaba ngane wayo inqwaba about 50 wamagwababa ahleli angithi kuyanyakaza kade engekho kunjalo kade engekho lamagwababa mase nje khuluma nobukhamba nanga asekhona amagwababa asehleli kwaqala nje kwanyakazwa kwathiwa sekuyehliwa uzowabona amagwababa ngesikhathi izitha seziphansi elokhuzeni emaseleni ayangena amagwababa olubona liqhamuka nephepha liqhamuka neplastiki liqhamuka ayaxoxa amagwababa ngangayixoxa lena mfundisi sathi kuyolungiselela umhlangano inhlangakazi ngomunye unyaka kuyoclean yambo uzwide umfishane lo wasenhla lo wakhe imbomu uzwide ke phethe inyama la uyifake ngoplastic uyiphethe ngoplastic hayi kusetshenzwe hey silambetha asiphethe kwakudla thina awunanga uzwide hey athatha inyama yakhe ayivule ayibeke phezu kwethu ekubona uzwide inyama engaka uwedwa zwide awusipha phela inyama hayi abona uzwide semcela le nyama yakhe avela asuke athi ukuthi iqekelele ayibeke kahle la phezu kwethu angazi wayisenzani afika amakhwababa ndiyabonakala nathi igwababa noplastiki wenyama kazwide liyoshola hayi bona uDodi angithi lento esho umfundisi ukuthi amagaba bayaklina enhlangakazi bakwanododi abayaxosha uDodi wona hamba yolahla abone naye plastic uhleli phezu kwentaba amagwaba adumela uplastic athi ugcwele inyama ngaswide asimhlekanga nje ukuthi awusishiyama nayo kodwa-ke abanye abantu bake bangayikholwa lento ukuthi intaba iklinwa amagwaba amagwaba bayafika ngempela afika iklini intaba iklina asuse wonke uDodi ya into enjalo nje bese ndlula mfundisi uze lokhu uncengile lapho ngoba lesikhathi bengisongela kona ukuthi uyifunde iqede yasenhlangakazi sengiyiqedile siyiqedile yasenhlangakazi ngoba manje bengafuni ihlala nangu usizwe tshali la uthi judge baba iminye sabatha ibenhle kwabangcwele amen hayi enye post le ngibheke nangicanon ndasilungisela uWhatsApp manje ngoba bazosala abantu kuWhatsApp kumnandi lezi zinto masibuye siyifunda mfundisi ngoba ziyakutheni kube khona lezi impikiswane ekuthiwa hayi umhlonga wikho lento ayishoyo ukuthatha lokho yabona into ekuthiwa yabhala udlomo walandwa kude kabi engalandela indaba yokuzodlala ngathi inkosi impela iyayenzela kona lokhu ukuthi kuyokwaziyo ukuthi udlomo walandwa wahlupheka futhi nalo dlomo wakhona uphuca ngisho abazali bakhe udlomo akuzange nje vele kube lula nje lento ayenza iminyaka emingaka engalali lapho kukhala umshini ukhala ubusuku nemini umshini bese kucabanga ukuthi wayidlala wayingadlali umkhulu umsebenzi ayiwenza ngibuka isikhathi hayi isikhathi sisekhonyana ake ngizwe la Canon usezivulelile manje nangumama Mahlambisi khamba kancane kodwa kuzolunga Thulani Mkhungo uthi mina sabatha ibenhle kwabangcwele amen nangibabthwala la kwamasho uthi mina sabatha mayibanhla kwabangcwele ngikhona ngikwamasho amen umzamo usicoca buleni ake sizwe imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele Mr Sambothi nakuba kumhlongo ngihlela ngilalela nje ngilongelalela iqala namanje ngisayibeka indlebe
Thokoze kushaw 6 ngikhona la eNtuzuma B kwamancinza e320 angibonge. Sikhwaca uselivini watholakala kangaka nje kulezi insuku. Hayi ngaselivini lesigwaca uyatholakala nje kulezi insuku. Ake sizwe umama Mahlambisi. Imini Sabatha. Hayi sigwaca. Amen bomhlonishwa ngiyanibingelela ekhaya ekuseni. Ngibingelela abaphathi abafowethu abangaphakathi kwekhaya, o-producer bonke abafuthi ngiyababingelela, ngibingelela abalaleli esingibingelela nabo umhlonishwa umuntu akahlambisa la. Bafethu siyizwa yasezulu nendaba, siyacela nje ukuthi nifafazele imkhuleko nalapho landa kuhlele kuyona emaqadini encongcweni. Ayikonzima bafethu ngoba sinentshontsho wenye ingane ziyabiwa ingane lapha kulesi sigodi sethu. Siyicela nje imkhuleko ngilosiyo ngiyakulezo ukuthi nayo ingenelele. Kubuhlungu ngoba ingane iphuma esikoleni namazwe izobuya yini. Sicela imkhuleko nje bafethu. Bonke abantwana baNkulunkulu abalalela abazwayo intahla ngithini ngekhala nje. Ngicela imkhuleko bafethu. Niphile-ke bomhlonishwa nihamba kahle bese nihamba. Cela nomndeni wonke wakaCofu uphile nje uhambe kahle enkonzweni. Amen. Amen mama Mahlambisi zabuhlungu kwelezo. Yaba lento yokuntshontsha abantu impela ingeni. Kufika nalento yokuthwala. Kodwa abantu bayathwala uyibona lento yabo igubhu yini kuduka abantu awusazi manje abanye kuthiwa bayashushumbisa badayisa kudayiswa icubu abanye abantu bayathwala into ongasayazi nje ukuthi konakele emhlabeni iphumile Bhekizenzo Mngoma uthi Sabatha lihle studio ngilalela nami la ngila kwaMatshe Hostela ngwebhamshela nakho kodwa injongo yazi ukuthi kabani nangu la use hostel hayi siyabonga ake ngibone futhi hayi uqedile WhatsApp ngengilunguze ngala hayi nala ku Facebook ngathi siqedile hayi kube ngcono ke namhlanje ngoba abalaleli sikwazile ukubathina ngibafunda hayi mfundisi lezi indaba lezi le ndaba le kade ngiyifunda la impela nje ngithi nje ngahlangana nayo nami hayi lemthetho le eshuwayo ekuthiwa yazini ukuthi okungafanele kwenziwe lapha ePhakameni ningakwenzi nasemzini kanjalo ningakwenzi nasemzinweni ngoba ingeyase kuPhakameni. Abantu ke sebeyakufika ukuthi le mizi mokwathi ayikhethe inkosi exakwa ngamatshe sekumuzi wasekuPhakameni lo. Uqala ngoba abantu abangakhona umuzi wakhe abawubizi ngomuzi wakho bathi kwaShembe. Bathi lapha kwaShembe. Kodwa wena uthi akukhona akuwona umuzi wasekuPhakameni lo. Kodwa abantu abangakhona bawubiza kanjani wena uphike lokho noShembe usho njalo uthi manishaya insimbi ekseni uyasifica siyakanga ukuthi silama thina igroup leyo yomfundisi uNtombela khona umkhuba sesiwenza ke mokushaya insimbi Nkosi ukuthi sidance la kanti uma kuyasibona madoda usabanje uyazi ke mahlasi futhi khenibanje lapho kwakuba njalo siyeza nje siyakhuphuka nanti isango lakhe la ngaka right sikhuphuka nje sesilindile sithi masifika siguqa ntomani kenqe konguntombazane wase Eastern Cape oyegcabile osishayela insimbi izothatha usifungo emveni kwalokho wakakhosi sifike siguqa yini lenyenza la mara zophenduka ilanga engaxoshwa ngale nsimbini saxoshwa thina insimbini niyazi menishayela insimbini nenzani sachazela nisuke nidede nitshela iy'ngilosi zasebusuku ukuthi sokuyisemini ayishayise zona ezasemini ihambe ziyogada imizi yamaNazaretha
ziqhamuka kanjani iy'ngilosi ekuphakameni ziyogada umuzi weNazaretha ungeyona imizi kaShembe imizi yethu igadwa bakithi uma kungeyona asikhohlwe futhi asingakhohlwa ukuyikhuluma wonke amaNazaretha uma ehamba emhlabeni aya emzini kaShembe le ayakhayo eyikhonjiswa uNkulunkulu awukho umuzi omusha okuya imiphefumulo yamaNazaretha ingakho abelungu bathi mabethi bayidiliza bathi kulungile idilizeni ebhalela umeli wakhe incwadi wathi ngibhalela emeli naye incwadi ngiyayibhala ngifuna ukuyibhalela uhulumeni ngoba uthi angidilize yonke lemizi angazi noma ngibeka kahle ilale uhulumeni of heaven uthi ngibeka kahle mabeyidilize kodwa bese bethatha amatshe babhale ngamatshe ukuthi la kwakuyiseThembalini la kwakuyisekephi ngoba ezulwini lemizi ikhona uNkulunkulu futhi uhamba efuni ngoba kambe kodwa uthi uShembe ukhona inkosi ezofika eyomthanda uNkulunkulu iyofika ivuselele lemizi ibuze lemizi kwakuphi la ayivuke lemizi so ngilapho mfundisi ukuthi lento eyishoyo ukuthi lemizi noma athi iyadilizwa kodwa imphefumulo wethu kuyona kunjalo ngisho nenhlangakazi njengoba ngisho athiwa idilikile lokho kwathiwa izodilika kodwa iyohlala inhlangakazi manje noShembe noma ingadilika lemizi kodwa ezulwini ikhona masiphuma-ke imphefumulo iyakhona angifunde le ncwadi zeGalatia nayisiqhamuka Galatia 5:13 ngokuba nina bazalwane nabizelwe enkululekweni ningayisebenzisi-ke inkululeko njengezaba zokwenza imisebenzi yenyama kodwa khonzani ngothando iphinde mfundisi iphinde futhi Galatia 5:13 ngokuba nina bazalwane nibizelwe enkululekweni ningayisebenzisi-ke inkululeko ningayisebenzisi inkululeko njengezaba zokwenza imisebenzi yenyama kodwa kholwani ngothando ichaza ukuthini le ncwadi ithi mase sikhululekile manje sinikwa amathoyilethi manje sesithi thina hayi angikwazi ukuvuka ngihambe ngikhathele enyameni ngizokaka khona la emva kwedokodo neminye izinto ezishoyo uShembe ukhulumile kakhulu ngokukhululeka kwezwe akaze ajoyine iqembu kodwa ukube babezwa belungu ukuthi uthini manje kwakuyinkulumo eqashile yasezulwini South Africa vuka unomsindisi ipolitiki le bangakwazi ukummoba uma ke sekukhululekile athi liyophuma bethanda bengathandi ilanga lapho manje ke into ufuna siyiqaphele kakhulu ukuthi uNkulunkulu usinikile ukuthandaza ukukhululeka kwezwe uma ke sesishintsha imithetho eshawo uNkulunkulu sesithi naye incindezelo kusho uNkulunkulu silandelezwe manje kusho uNkulunkulu esicindezelo hayi ukuthi izwe lilandela thina leNkulunkulu thina uma uNkulunkulu silandela imithetho ngoba la kufanele ozopolitiki ngabe babeyishaya bese baqale bacabanga ukuthi hayi njengoba uShembe nabantu abangaka nje uzoyivuma lento uLikhanyane njengoba nabantu abangaka uzoyivuma lento uSibanibani njengoba la acabanga amakholwa ukuthi amakholwa amaningi manje uhulumeni uyishaya ngasabi imithetho ngoba uyazi ukuthi amakholwa azolandela yena angithi uthi uBhombela angibeke imithetho ephikisa uNkulunkulu bayishaya bangasabi ukuthi singahambi sikhangeza into edala samukele noma yini esho uhulumeni ingoba simlalela ngoBhombela methi ekupheleni kwalomthandazo thabathi igejulimi indlala idala uzosinisha imali bese saphikisana naye izulu salithatha ngoMkhulu uzosipha izulu uhulumeni uzosinika imali uhulumeni uzosinikani imali uhulumeni uzosika izulu imaphi ekugcineni la siyakhona asiye emalini ekugcineni sifuna ukuya ezulwini iphela imali into ephelayo
izulu nayi incwadi kade siyifunda mfundisi umqulu wesibili izwe livaliwe la kuthiwa abantu abajova sasifunda leya ncwadi nansi ushambe eyigcizelene indaba ukuthi ningajovi ebatshela abantu ithi hayi ningajovi ekholoza napha nakubona lo mqulu oqala khona la kholoza khona Nazareth wazwa nganikeza imvume entabeni wazwa nganikeza hayi enqaba na sasihleli khona la mfundisi sithi abantu thina wathi ushambe singajovi sokugcina sokufika indoda iqhamuka limpompo ayishumayeze emoyeni yakamahlazi hayi lo wafika kuyona ingelona iNazareth wathi ungajovi into engihlekisayo yabona sigogo nguba amhlophe yagcina isithenga idaskoti icabanga ukuthi uNazareth idaskoti omhlophe yafaka idaskoti manje sifika la hayi okwetha kuba idaskoti kuwumNazareth ihambe isikuthengile ayikhetile inkosi ngoba ihleli noshembe kanti ihleli noshembe ushambe ufike emoyeni manje na izifuna thina le ethi ngibalalele namba abantu engibezwe bekhuluma lento ushemba afika kuphela yona ukuthi ngathi ngoba sasingeke sinetheze bakwethu phela thina vele akasinikwa lutho ngeke sithi hayi uzosiphuca ukuthi cha ilento emnandi leyo ungakhangezi ngoba ukhuluma nje ume nje la umkhona uthi hayi manje kwathi amakhona la ukhangezwa khona wathi hayi ngizolamba angivumela nena lapha inkosi ibusise nikuzweni asivalelise emshumayeli yabonga Sambothi mfowethu sibonge nakubalaleli beNanda FM ukuba indlebe zabo bazivule sikhuluma indaba kaShembe sikhuluma indaba ukuthi wayetheni okumnandi ukukhuluma akukhona okwamaNazaretha kuphela nezwe uqobolwane basikhuluma ngalo nje njengoba umfundisi kade efunda incwadi yenkululeko Shembe wakhuluma ngale nkululeko umuntu omunye akakhuluma nje athi sayilwela thina le nkululeko hayi le ka 1994 akuyona le akakabi ngeke futhi iziphinde bekhona iyolwelo wathi uShembe izwe leli nolithatha phezulu kwetafula lathathwa kanjani mfundisi sibonge uNkulunkulu mayivuma ngesabathe zayo saphuma